Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze hano kwa Mr Karimagezi TV Rwanda, channel yanyu, channel tureberaho ibintu bigiye bitandukanye kuri sinema y'u Rwanda ndetse n'abagiye batandukanye, ibyamamare, amakuru avugwa hirya no hino. Reka tunonosore amakuru ari kuvugwa kuri uyu mukobwa mwamenye ku izina Vestina ndetse n'uwo na mugenzi we bita Dorcas. Ibintu byahinduye isura, uwo bita Vestina aka kanya bakaba bavuga yuko yamaze gutandukana n'umugabo we. Reka nze tubinonosore twumve amagambo Murindahabi Irene ariwe manager wabo yatangaje abinyujije ku rubuga rwa Instagram, ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino n'abo batandukanye. Reka tubinonosore turebe ukuntu bimeze. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi amakuru akaza kugereraho ku gihe, ukazaza ubona video mu wa mbere. Subscribe niyo yanditse hasi, ni sabu mu rurimi rw'igifaransa, gira uyekande ubundi amakuru agende akugeraho gatanu ku kandi. Amakuru ari kuvuga yuko uyu bita Vestina akaba yaramaje gutandukana n'umugabo we, akaba yarashatse umugabo ngo w'umudesipora wa rubera mu gihugu ca Vietnam, aho yashakiye kabisa. Ico nakubwira co amakuru kugera igihe ni ugukanda subscribe. Ukeneye kwamamaza ni nimero ni 0733535914, ubundi ibikorwa byawe bikazamuka neza gatanu ku kandi. Kora subscribe.